Hakbak hadu pendemu Vladimir Putin hakmat Donald Trump. Hato niak nu markmat Zelensky pat Vladimir Putin. Kapartehi paro kawai kalade pansaki yaki jubanlat jong Donald Trump uban shimti yaka shuki presiden jongkari Amerika. Hakini ki kendetsi ki bansawan. Hakaba hakapor yalap election cuku. Ban yolong nong yalam kari Amerika ulakren hajan man laki cingelap cuku. Balada unsyak jipiang kumunong yalam kari Amerika. Hakani kesin kabamta ketong hak madu cuku kalong. Ba ulak kular pun penkuno ya baro kitma pelajia hakani ka pertai. Kamtam hapreng kari Rusia persa ya kari Ukraine. Kata tang hadin arpusau kenta hadin baula depan bansmai. Badru deban penpaino ia baro kibri basuat sa pian. Hapo uput usam kari Amerika hi baro kawai. Kemang ap kemi lenti kipat ba nong syong jong kari Amerika. Hadu menta. Bahado kitiki cingkular jong Donald Trump. Hakpor yalap election cu kan urlong neem. Hadin baki nong Amerika kilajit piang iu. Kumu presiden kari Amerika hakani kasin kabaar. Dakba penlimno ia ka Kamal Harris. Kat kum kisaki bat jingtep lalap. Ba Donald Trump layak kendu haduk nyusin kenti. Bat Putin wat hadin ka jing syarem no cumu. Hau Joe Biden hakini kisan senang balalait. Kumta ngisngau tu syai baka jingya day perok cumu. Bat Putin kadang yai klan haduk kini kisgi. Dang hau penai paladep kata man syamsnem nak liang makrom ubaday nong yalam karifran ulak kot kerpang ya Donald Trump pat Zelensky bray nong yalam kari Ukraine pan ya perkat kerpang kumno pan sim ya kilat kelenti ban penkuno ya katma kepala nek slemba hapreng ka jinglet hartma kari Rusia persa ya kari Ukraine dang hakani katayo baladep ladon ka jing penmi jing tepa kentat Putin halor ka jingkot ia keren kerpang jong Donald Trump ya Putin pan ya keren pan penkuno ia ketika thma hakbala kamba kentaj Putin hendrei daitat menen kasni bakiteki eke paro kilasai kedalot paro lengba kiteki jingtep bala syukam klemdatep ia ka jingsya namar nakaliang Donald Trump daladehi menen pulai thuk pajba Panak liang Vladimir Putin ubadai nong yalam kari Rusia daladehi ulawan terwasyau ba ulong ubalakloi ban yakno markmat batu ban yakaren kerpang halor ketai katma bat kamat kepadang yai keteng hado menta ban yakren kerpang kumno ban wanlamno syakemi jongka jingkut bat ka jingyas utu jingmutno jong paro ketai arliang mamla kiri ba marjan habawat jing tip sisu halor katai ka jingkam jong Donald Trump nak liang unong aktin ka Rusia kata Dmitry Peskov ulak kubur halor katai dak bayatu bahwa kadai kabasisha panak liang Vladimir Putin ulak terwa ban yakren kerpang halor katai penta bat kani kan sa urlong harin tat enda Donald Trump utsa shimtino ia ka shuki presiden jongkari Amerika. Hakoi pat kaliang ka jingkli menta kalong lahato Zelensky ubadai unong yalam kari Ukraine unsyak khotlang mo hapreng ka jingya kendu Donald Trump pat Putin namar kani kalong kabadon kamha nabaklem Zelensky ka jingya kendu jungki kan sa shulong le no paro namar ka jingtmu bahakmat jung Trump kalong bet kumno ban pinkuno yakatay katma omsyu ban phaidin dakumni kumtai lakalong hakano karukom perkharu nakaliang nong yalam kari Ukraine ngitip syai iya kata ba ulong ubalap lilupa yak lenti ban yak kenduk na poino syaka jingkot jong katay katma kumba ulay Ukraine haman la kapor kamtam omla ban ong em ya kari Amerika namar day kari Amerika kabala kersan rapa iya kari Ukraine bakandang la ban kerda yalade tat haduk mata lakalong hakano kaliang kamtam hakitiar yalek tma jongka haba persang bantibnya halor ketika cingelang ompat semlayo cingtip bahang no ne hakano kari kita kin laingot
kinong yalam kin penlong ya ka jing ya kenu lang jongki Henry kum ki paiba jongkari Amerika khamtam kinong shong jongkari Ukraine kilashu up kemang balano penkut no ya kum kate katma namar ka jingele lengba ka jing ya umsnam kamla ban wanra ya ka jing suk lano ro Henry daytang kasnam hi kaban siu kliam yakini paro